Baithangni MLA Fanni Rangbai Luko Hamkwraino Samgo Ongkhorjak MLA Pathanlal Jomatia Baithangni 41 Ompi constituency ni Chechua BC ni Morning Star English Medium Ringnogo Thangai Tini December 4 salmari salo computer set bagikha William Press Media na hambai they tini Morning Star English Medium School Chechua Kamio जों खायसो बायजाताबो they ani logo tongo sini adini ex sabul chairman sam Kamal Jamati ono hambai they sini dalogi Jamati tongo ono paribe digar sokole they specially hambai maya ko sini school principal borom gonan lal and call kaipeng sini sarno hambai they all the teachers Palbaksa ke joto na hambaya pagoi angkini faimani uddesho nirok muk khana mangkili lugui mano ani biya fan bai borok kaisa request khaimani kaisa school no ran khaigani ke sung saimaga school ni the papers documentation khaini office letter of maintain khaini ke computer nanga sung saimana tabo computerize zamana na computer ni zamana ba computer nanga nei borok fill khaika borok ana kaisa proposal dikha moni pore ani biya fan bang bono kaisa computer aigi ini gibi khaika tei chrai ro bai malai kha kok salai kha classroom ro berai nei kha khaika berai kha chrai ro kaham response ro na borok ni je quality education motamuti ro khaigi naimani motamuti malkha oron teacher se jotto na borok je hard work khaimani bisite chini chrai ro biskango future tei ba agok nai kha khai ei asunu khai to suri bai ani kok samna